Thì nó nhận theo chính một hàng cái bố hỏi mà tiệm hàng này và cái đoàn kiba này cái xong kiba player hàng này đoàn napo diwan napo umdan napo maulong napo umkan và đóng độ kha cũng tốt tốt cái begini đoàn hàng này thì nilong hàng này kawai thì cái này lại cái dah kacing kamsep ke ba kupsi para om dah kano mo ha kacing lekai kan don kacing job kacing ram dan rai to so thu ba kani kacing lekai ke bagi lekai ke kasni om kano rai kadi kita kacing lekai kum si para lok de nagaleng jonga mo kum wei na ki artist na smoban Benda ke game kalau start kita ke nong telu artis jungi tikate pat kita ke Saint Joseph kita na idea kita discipline ang hab dua iswa sedang game ni pada daerah ka bola ki awat pato bisal to ta basan bor ponder baraki ada nang teh yang menta ba fikir dan stay ta komentator udai ubas tanwal the kruet us bas tanwal ya kane ka gen menta bat baro kine ki artis kita ki Saint Joseph mene baya chat ke subang ha ta menta hi ko game kala sedang kumne Lara Saint Joseph ada lah pop ini. Nampak ki artis iklan praktis bahas. Kapol kalaban saka nongklu artis. Jingang bashi sulia na kipen shobi kan tulili hamba pirki na kwa shisha juma pinlang kalau kidei barashno ajiya jana pirkisi jingi baca nai hati jutang nak leila na piru kisno ya dai na kwa shisha juma pinlang kalau kidei barashno ajiya jana pirkisi wat pendam jingi kudu babri walat datang kesha makna baik pun ya jingu jing perkan jong ai la ban rong man kapor bayan kelen kasnom nadu karyam kabe labiang lun na dong shadong hey kong te 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 di tang ma ki marwai hey kong te 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 di long ku puri blai Bekerja kecil tak kecil kaba hadu aina lukai toki kenrau. Ta kumlai sebut luk kme ya kajing pi jong pi kajing cha jong pi hakane kasngi ban pen cak phat hakini ki play har jong i ta hadin kata ka second half imat kala reti menta Aden kacing cha penki car klem car haki nong telu artis daka Saint Joseph jamenta haka rong kabar kin sa kruet sa sanru sanyo ban biang khat ar ta ke Saint Joseph sa ailat porpor kabol haki ni ke aktor ke aktris sungi papar prima pli porpor jo bowler kido ai porpor kabol ki Tuh ketu ketak sonru sonyo.
Hadin ba unong penbang unong pensiang jumi hapok ke game te ke game menda kelas dang hakaran ka baar Ustaz wal la charu ba mak dani dak ne je belu hadu madan mujuka te to ki sejak perpor ai ka bol sa gitu ki ba rongsok mathu hatu kir ri ma perpor da ai la so kan bi da ho Bentar ada indang ke ho. Telah kerpara kino kipat ba kiba mud ban wan pa akan ni kajing akan chatbol jong ki aktor ki aktris ki nong roy ki nong chat akan ni katha nong plu jong i te kwai baci ma phi da rut ning jaka dai plat baci la phi ania pok madan panja kerkau panja kenhoi hat kini ki kena Saint Joseph padahal kini ki nong plu artis te baro ya la phi ni mo pok madan ro dang nyam ni la baro apa madan lek loy kebejen haning bang baro la phi ban la ni Thank you for taking initiative and organizing such a beautiful night between artistic Nongplu and then Saint Joseph. And it is, as I said, it is a coming up ground that you can develop your talent that are there in you. And as I also came to know now who are good player and who are not so good player. So I have taken the photo. So from there I will choose some of you when we go for inter-school match or the under 19 or under 18 matches. When you go, I will choose from here. Bagi kena school nak school Saint Joseph, nak kalian juni ke Nongplu artis, imlakan ai play. Na banta ng kowe na banta di estado udai ru ikon benar jumi apa kalau tulu artis ni balalum lalang ini barakot di artis ng tulu na banta man kundulang tunjuk ruban pensiu tenak kamtam menjadi perlok bati ki student na banta kamtam banya I banyajan apa jong kade kadong kathan bai kejongi kabat kathong kaba khamade na kalian jungi kinong tulu artis kalong ba ni penyajan iwe tunjuk ru bangila banrat bingkong yang cisliu apa jong kade kadong kathan nong tulu jungi barok awe kum ki khana school na kalian jungi ki artis ni kitbok kit yang yapi bapidon hakren ke jing pule ki ba pher ki kelas ki jopi na kalian jungi ka nong tulu artis ni kitbok kit yang yapi ba pin sebha ban ya chatrang batin sewa ban pule ya kene ka thong ko pidai ban pendep chat no chat Last man lah. Last. Kidai ke opponent jongi kidai ke kena school Saint Joseph kita penba main rupa la 0
แต่ฮัดเดนกตุกจิงฉะปันบามจงอินรูกอลทัดจิโร่กะน้องตลูอาร์ติสแต่มันตาให้ดังชูปอยยิงini sebuah player rubah tap call lagi. Hau ni agak saya sini ke game ni kan untuk artis hati hau ni. Saya bisa le ubah tener ke bol. Tahu ngebelar jam. Ngalai ngasu lekai tang kemba 3 minit ai jan bakut jong ka game nomor pa ngamda yo rabanta shoot ke video full jong para katuka game ta watnam smok paramo kan ka to ka program ka la show yaj baj kum tui kumba jo lam malu malamo plus kan ba kan ka video kan smok tanan kan smok bang nyapi ta ngapun ko na ya kan ka video jangan mentai kasih lada bidang support mai kepada people pin like and share pin subscribe ya kan ke channel tak ada hubungan saya kedua hakawe podcast video thanks watching bye bye